Napoli, je! A od sportova ovim curama najbolja je odbojka. Vrijedno treniraju skoro svaki dan, ali ništa nije teško kada se radi s ljubavlju. Jako volim sport. Treniram odbojku 6 godina, mlađe kadetsku olimpiku. Bitno je da se bavite sportom zato što je zdravo za nas i bitno je da stvarno je jednostavno igrati sport, nije ni teško. Možda njima nije toliko teško, ali većini djece je. Statistike vrište lošim podacima o pretilosti i slaboj tjelesnoj aktivnosti mladih. U današnje vrijeme tehnologije jako je bitno da se djeca bave sportom jer jako puno sjede za kompjuterima, tipkaju u mobitele. Ali ovi mladi ulijevaju veliku nadu da se ta statistika može promijeniti. Dečki ne igraju samo nogomet, tu su razni sportovi u pitanju. Boks. Boks koliko već godina i kad si se zaljubio u ovaj sport? Skoro godinu dana, sad za negdje oko zime sam krenuo. Najdraži mi je sport rukomet, ali općenito volim sve sportove i treniram rukomet i obožavam ga i najviše volim kad imamo tjelesnu školu i se bavimo raznim sportovima i to je praktički igranje. A to igranje jako je bitno za zdravlje djece. Dan školskog sporta prilika je da se to još jednom naglasi. Djeca danas jako malo vremena koriste, boraveći na zraku i u školi im trebamo uistinu pružiti bezbroj mogućnosti da se što više bave sportom. Kao što moramo jesti, moramo piti, tako je bez kretanja, dakle čovjekovo tijelo i mišići odumiru i skraćujemo svoj život. Sport je jako bitan, ali nemaju svi roditelji novaca da svoje djeci plate profesionalne treninge, pa je jako bitno promovirati amatersko bavljenje sportom, prije svega sport kao dio nastave i školskih kurikuluma u školama. Odbojka, košarka, nogomet, stolni tenis. Puno je načina da se djeca kreću i dobro zabave, pa bilo to amaterski ili profesionalno.